Mentang ada nih Don Bosco Institute of Management. Iwan Marpekaya kenika Institute Kabahe Apo Asam. Empat yoi ya ka Wak Brahmaputra mentang IAP kadon hang ne Hasnda Jongka DBI Joypur Gharkhuli mentang wan ban on ya arngut ki samla ban pule hang ne WDC kini ki perlok ki baywan lang kata kide ka Don Bosco Institute Joypur Gharkhuli tai kide ka Wak Brahmaputra saya pek bah pinyu ya kawai ka dok khang tai No. anta kide lenti Malaysia yo tai Hedap meran. Lajun ta cit ana Cuci tahu islah. kong jaket sya tawa kemanda kenor ha tawa kawan ni tu lah aku nak pure lagi berhenti itu kumla tela putra berhenti rejong cit mudan ya selah pangka kata cimudi cepat ya Wak Brahmaputra ini jangka gitu ya nanti dan bisa sering sakti dia biar menput jiri-jiri hati jiri kita ini ha Joypur Gharkhuli Guwahati hak jeromdi ke ni anu ta pejak penhe ta cenderang ta ni disang we dijri di copangat ni dua di tadi jiri-jiri gaji kata ni hai share nampak ka video Saya je share lah. like Share, subscribe, comment comment. ha Gharkhuli Assam aku terik bener-bener ajak bisa play